na tvoje rane, deo srca mog da stane, da ti ispričam to što osjećam, mili moj. Svet je prepun kajanja i straha, a treba živeti bez daha. Zato budi stena tako prkosna pred tasima. Nadvikan strastima ne čuješ glas, na dnu tvoje duše je spas. Leti visoko kao orlovi i budi to što jesi, budi najbolji. Neka pevaju sa tobom gradovi. Leti hrabro svojim krilima, tvoj je ceo svet i zato živi ga. Možda neko čudo se i dogodi, ako veruješ sad. Ako veruješ, ako veruješ, ako veruješ, ako veruješ. Možeš li da veruješ u sebe kad je sumnja oko tebe i da svoje blago tako sačuvaš, sigurno znaš. Znaš i to da mislim da te ljubim i da govorim kad čutim. Zato poslušaj, srca otkucaj, mili moj. U sebi čuješ li glas? Leti visoko kao orlovi i budi to što jesi, budi najbolji. Neka pevaju sa tobom gradovi. Leti hrabro svojim krilima, tvoj je ceo svet i zato živi ga. Možda neko čudo se i dogodi, ako veruješ sad. Leti visoko kao orlovi i budi to što jesi, budi najbolji. Neka pevaju sa tobom gradovi. Leti hrabro svojim krilima, tvoj je ceo svet i zato živi ga. Možda neko čudo se i dogodi, ako veruješ sad. Ako veruješ, ako veruješ. Leti visoko kao orlovi i budi to što jesi, budi najbolji. Neka pevaju sa tobom gradovi. Leti hrabro svojim krilima, tvoj je ceo svet i zato živi ga. Možda neko čudo se i dogodi, ako veruješ sad. Leti visoko kao orlovi i budi to što jesi, budi najbolji. Neka pevaju sa tobom gradovi. Leti hrabro svojim krilima, tvoj je ceo svet i zato živi ga. Možda neko čudo se i dogodi, ako veruješ sad. Pozdrav golubari, danas smo ovdje u Pančevu kod Ljubiše Vujčića i on će nam predstaviti svoje golubove. Zovem se Ljubomir Vujčić, živim u Pančevu. Čika Toma Danilović me je na dodeli nagrada za prvenstvo Srbije juniora prozvu Ljubo da lovac, pa će možda neki takvog da me prepoznaju. Rođen sam u Dolovu, tamo sam i započeo prve golubarske korake sa mojim drugarom Draganom Subinom, tu je pored mene. Ovu sadašnju priču golubarsku počinjem 2008. godine, kad sam se preselio ovde u Pančevo i kad mi se ne znam nija zašto
ponovo pojavila želja da držim golubove. Znači, 2008. godine sam počeo da pravim ove kaveze, nabavio sam prve golubove od svojih drugara sa kojima sam nekad sarađivao dok sam držao ptice. Znači, jedan od njih je Dragan Subin koji mi je poklonio par golubova. Drugi koji mi je od srca otvorio svoj tavan Zoran Kikanović, znači dozvolio mi je da izaberem neke ptice po svom ukusu. Sledeći je Čeda Turinski, koji kad je čuo da sam počeo ponovo da držim golubove, pozvao me je i poklonio mi je 2 para golubova koje sam ja lego godinu, 2 dana. Ostavio sebi nešto od tih golubova, nastavio dalje da radim sa njima. Moji današnji gosti su Dragan Subin iz Dolova, sa kojim sam još kao dečak počeo da golubarim. Pored njega je Mirko Ramljanac, predsjednik udruženja u kojem sam postigao sve dosadašnje takmičarske rezultate. Sa moje desne strane je, ja ga zovem Deda Laza Vancagić, on se na mene ne ljuti, inače jedan veliki drugar i što mi je još draže, svedok na svim mojim utakmicama, znači čovjek koji je bio uz mene kad sam se najviše radovao. Golubovi sa kojima sam počeo svoju priču su zadovoljavali moje kriterijume i znači borili su se, da kažem, sami među sobom ko će da ostane u kavezu. Neko sam ko voli da uči i dan danas, ko voli da pročita dobar tekst. Volim da ispratim, znači, sva dešavanja i na internetu, znači dosta toga sam i video i naučio kroz priče Carske ptice, znači najviše od svih. Iz priče Pere Novkovića koji je pričao o ishrani golubova, znači to sam odgledao nekoliko puta i trudio se da što više zapamtim i što više naučim. Da bi dobio što više informacija iz te priče, pozvao sam telefonom da naručim knjigu Golubarenje na šabački način. Na taj telefon javio mi se čovjek koji je uneo preokret u moju golubarsku priču, to je Dragan Kuršinović iz Šapca, jedan od autora knjige Golubarstvo na šabački način. Knjigu mi je doneo ovde u Pančevo, tu smo se upoznali i naravno pozvao me da dođem da budem njegov gost. Otišao sam i sledeće ptice koje su ušle u moj kavez su od para tekira koji su bili tog momenta vlasništva Dragana Kuršinovića. Inače su ptice mužijak tekir Šilja Brane Ristivojevića i Piština tekirka. Znači to su roditelji. Iz tog para golubova sam ja kupio 3 mlada goluba, znači ispala su 2 mužijaka i 1 ženka. To su ovi tamni tekiri, golubovi koji su se izborili da budu u mom kavezu, znači vrhunski letači i nadasve poštene ptice, znači lete koliko ih srce nosi, što kaže. Ovo su ptice malo krupnije građe, u suštini takve golubove i volim, takve golubove i držim u kavezu, znači zahvalni su za rad, vole svoj golubarnik, sa njima sam postigao neke vrhunske rezultate, znači najduži letač senior 13 sati 31 minut iz ove kombinacije i junior 10 sati 23 minuta. Sledeće ptice su plavokovani tekiri, znači tu je kombinacija čerka tekirka od jednog starog binetovog tekira, znači dala je majku ovog goluba. Ovo je prvi moj golub koji je leteo dvocifreno, znači 12 sati 9 minuta. Tog dana nisam imao rezultat, ali je ovaj golub drugi put leteo dvocifreno, ostao je u priplodu i dao mi je
vrhunske letače, čerka njegova je najbolji junior 2011. godine Zelena tekirka. Ovo je golub iz kombinacije šabačke i golubova. Nema zvanični rezultat, samo iz jednog razloga, izležen je u novembru, ima staru alku, nije bio spreman da leti sa seniorima, za juniore nije mogao da leti, ali je zaslužio da ostane u mom kavezu kao ljubimac i kao ukras. Poznanstvo sa Draganom Kuršinovićem donelo mi je dalja poznanstva sa velikim golubarima, sa velikim šampionima. Znači, pored Dragana, u Šapcu smo Dragan Subin i ja upoznali Branu Ristivojevića, Pištu, Žunju, Prodana Vilotića, znači sve vrhunske šampione koji su samo svojim prisustvom davali motiv za dalje golubarenje. Sljedeće što je Dragan Kuršinović uradio za mene je da me je jedne prilike poveo sa sobom u Bosnu. Odlazak u Bosnu za mene je značio totalni preokret u golubarenju. U Bosni sam u istom danu upoznao dva velika golubara, danas moja dva velika prijatelja, Hašima Smajlovića i Zijada Rabića. Dva velika čoveka koji danas dolaze kao prijatelji u moju kuću i u čije domove ja sa svojom porodicom odlazim. Hašim Smajlović mi je uz priču šta imam od golubova, kad sam mu rekao da nemam ni kavez, na kamoli golubove, poklonio par golubova, jednog tekira Mavijanku špicastu. Golubovi su bili mladi. U jesen 2008. sam ih upario i ovi golubovi koje sad držimo u ruci su poreklo tih golubova. Znači, budu Mavijani šarenokrili ubodeni, Mavijani duz, tekiri šarenokrili, ali vrhunske ptice, vrhunski letači, golubovi koji su mi doneli najviše u golubarstvu. Znači, brat ovog Mavijana je golub koji je leteo 13 sati 7 minuta, 13:30, koji je dao vrsne letače u mom kavezu i ostavio trag. Znači, svi ovi golubovi su sa razlogom u mom kavezu. Znači, to je sad već nekoliko generacija. Mavijan Plitkošpici je otac Mavijana Ubodenog. Mavijan Ubodeni je dao već šarenokrilog lisastog. Mavijan 85 je takođe rođeni brat ovom Petkošpicom. Znači, imam i ženke koje su iz te linije golubova. Šta nisam radio, znači ove golubove koje sad imam nisam ukrštao među sobom. Znači, pario sam ih sve linijski i u srodstvu iste golubove. Znači, nisam mešao šabačke na Mavijane i nisam mešao šabačke na svetlo-plave tekire. Jednostavno, želeo sam da se ti golubovi sami dokažu i izbore svojim letom i da zasluže da budu u mom kavezu. Da se razumemo, prošli su sigurno još neki golubovi kroz moj kavez koji su verovatno i bili dobri. Ovi su ih golubovi pobedili i zasluženo su u mom kavezu. Nešto od mojih golubova letača, Zelena tekirka, pokazivao sam malo pre babu i majku njenu, znači ženka koja je 2011. imala 2 šampionska juniorska rezultata, znači letela je 9 sati 9 minuta i 10:50 za klub. Sljedeća
ženka ili sledeći golubovi koji su učestvovali u mojim utakmicama su tekiri, znači majka ove ženke je tekirka, a otac je Užijak Mavijan, čede Turinskog. Znači ovi golubovi su isto ostali u mom kavezu. Tekirka prošle godine letela 11 sati 31 minut kao juniorka. Pošto radim sa malim brojem golubova, prinuđen sam u suštini da masu tih golubova, maltene sve, moram da pustim. Znači i svaka utakmica za mene je test. Test u kom smislu? Test kako sam pario golubove, kako sam ih negovao, kako sam ih trenirao i rezultati sami po sebi to i pokazuju. Mnoge od golubova koji su postigli rezultate ja sam nažalost izgubio jer sam bio prinuđen da ih puštam u naredna takmičenja, znači da bi napravio sebi, što kaže, bar malo zadovoljstva. Znači ovo su neke od ptica koje su prošle godine učestvovale, znači 2012. u suštini, koje su u roku od 4 dana napravila dva dvocifrena rezultata za juniore, znači sreda 10 sati 58 minuta i nedelja prvo mesto Srbije juniori 10 sati 56 minuta. Znači jedan Mavijančić i leteo je 9 sati i 52 minuta. Mavijanka 46, letela je 2 puta preko 11, znači ženka koja je jako zaslužna za sve to što sam postigao u 2012. godini. Jedna vrhunska ženka koja je na prvoj utakmici letela 12 sati i 7 minuta, na drugoj letela 10:30, znači dva dvocifrena juniorska rezultata. Mislim da je to nešto vredno pažnje. Nažalost, ovo su golubovi iz jednog para najboljeg letača, goluba koji mi je 2012. godini doneo sve, 12 sati i 8 minuta za seniore Zlatna Alka i 12 sati i 34 minuta za juniore Srbije, golub koji je napravio razliku sa kojom sam pobedio, ove godine sam ga izgubio.